ሐማም ውስጥ ወድቃ የሞተችዋ ልጅ አያችኋት አይደል? ሐማም ውስጥ ሽንት ቤት ውስጥ ወድቃ የሞተችዋ ልጅ ይሄኔ ወይ አሟታል ወይ ደክሟታል ወይ እርቧታል ወይም ንዴት አለ አይምሯ ውስጥ ብዙ አይነት ሐሳቦች ይመላለሳሉ። አስቡት። ታማም ሊሆን ይችላል። እንደ ማንኛውንም ሰው ቪዲዮ ትሰራለች እዚህ ቲክቶክ ላይ ግን በሰከንድ ውስጥ ነው እንግዲህ ያልፍልኛል ብላ ነው የወጣችው ከሀገሯ ቤተሰቦቿ ሳታይ እረፍት ሳታገኝ። ሰው እኮ አሞት ከሆነ በቃ ሀገሬ ገብቼ እረፍት ላድርግ ልታከም ቤተሰቦቼ ጋር ልሆን ይባላል። ቤተሰቦቼ ይሁን ታመሽ ከሆነ ግን በድንገት አስቡት። በድንገት በእርግጥ ቀደር ነው። ግን ብዙዎች አሁን እዚህ ቲክቶክ ላይ ብዙ የሞቱ ሴቶች አረብ ሀገር ላይ የሚሞቱ አብዛኛው ሴቶች ሚዲያ ላይ የሞታቸው መንስኤ ሽንት ቤት ሲያጸዱ ይሄ ጋዝ ምናምን ብዙዎች እዚህ ጋር ሼር ሲደረጉ ማለት ነው። እና ምልላችሁ ፈልጌ ነው በጣም መጠንቀቅ ያለባችሁ ነገር ቤት ስታጸዱ አንደኛ ነገር ሐማም ውስጥ ስትገቡ ጫማ ልበሱ። ጫማ ደግሞ የሚያሸራትት አለ፣ በደንብ መሬት የሚይዝ አለ። የሽንት ቤት ጫማ ሰዎቹ አምጥተው የሚገዙትን አይደለም፣ እራሳችሁ ንገሯቸው። ብዙዎች አሁን ሽንት ቤት ውስጥ ስትገቡ የሚያሸራትቱ ጫማዎች አሉ። አሁን መሬቱ ስናጸዳኛ በረኪና ደፍተን ሳሙና ደፍተን ይሄ ኮሎሮክስ ነው ምንድነው የሚባለው በረኪና በሉት ብቻ እሱን ተጠቅመን ስናጸዳ በባዶ እግራችን ከሆነ ያንሸራትተናል። የሚያንሸራትቱ ጫማዎች ከሆነ ደግሞ ያንሸራትተናል፣ እንሞታለን ማለት ነው። መሬት ከወደቅን ወይ ጭንቅላታችን መሬት ይነካናል ወይም ከሆነ ነገር እንጋጫለን በምንወድቅ ሰዓት። አሁን እቺ ልጅ አስቡት በምን እንዴት ሆና እንደወደቀች አላሁ አለም፣ ግን ጥንቃቄ ልታደርጉ ይገባል። ሌላው ደግሞ ብዙዎች ሲያጸዱ ያፍናቸዋል። ለምን? አንደኛ ነገር በር ዘግታችሁ መስኮት ዘግታችሁ ይሄ የአየር የሚያወጣው ሸፋጥ ነው ምንድነው የሚባለው እሱንም ዘግታችሁ ስታጸዱ ምንድነው በረኪና ደፍታችሁ ኬሚካል ያላቸው የነ በረኪና ምናምኖች እዚህ ሀገር ደግሞ ብዙ አይነት የሚጸዳበት እቃ አለ። ብዙ አይነት ሳሙናዎች አላቸው። እኔ እንደው አላቅም። በረኪናቸው ደግሞ አሁን የኛ ሀገር በረኪና ሰው እንኳን ቢጠጣው ከማን አይገልሽም፣ ሀቢብቲ አይገልሽም። የዚህ ሀገር ጥፍርሽን እንኳን ከነካሽ እንዴት እንደሚያሳክክሽ አለርጂክ ነው የሚሆንባቸው። ስለዚህ ስታጸዱ በጣም ተጠንቀቁ፣ በጣም ማለት ነው። እና የዚች እህታችን በርግጥ ማንኛውንም ሰው የሚሞተው ዕጣ ፋንታው ነው፣ አላህ በጻፈለት ነው። ግን ቢያንስ ሰበቢያ ማድረስ አለብን። ለእያንዳንዱ ነገሮች ጥንቃቄ ማድረግ አለብን። ቤት ስታጸዱ በባዶ እግራችሁ መሬት በላት ነው የሚባለው አረብኛ በላት መሬቱ ባዶ መሬት ስታጸዱ ጫማ ልበሱ። በባዶ እግራችሁ አታደርጉ። ሽንት ቤት ስታጸዱ ጫማ ልበሱ። መሬት ደግሞ ሳሙና በጣም አትጥፉ። በቃ በመጠኑ አድርጉት። ገባችሁ? ስለዚህ የባካችሁ ጥንቃቄ አድርጉ። አማራ ከነ ጊዜ ላልተ ፓውሪ ጪማ ቀበኛ ጪማ በየከሰ ከቀቡ ይሳን ፓውሪ ሚሳን ጪማ ደጭረ ፓውሪ ማርጀና ዋን ቱፈተን ካራራ ላይ ያወጣረገ ዋን በርባዳኒስ ዶልቼ ላይ ያወርገተን ቱፈተን ዶልቼ መተን ያወርገተን አማ በየፈረንጂ ተማሪን ወን ተቆጥቶ በየፈረንጂ ከነ ጊዜ ጊዜ ላልቱ ዋንተ ከሳንቲም ሰገልተም ይባን ቢደ ሳንቲም ሰገልተም ሰገል ከነተ ተከዮ ሲያን ቀደ ሳንቲም ተከሰኒ ወፍቱ ወሲደ ቢሰኒ ዋን ሰንቢቱን ደንዴስ ማሊብለ ሳንቲም ሳንቲም ተከተከ ነመ ሁንዳው ቀዲ ሰንታ ተከታከሱ ወሊራ ቡቴ መቀታቲ ዋን ሜሻ ተቆጥቶ ሰንታ ሲገለ ተቆሰኒ ገሩ አተው ነምኒ ኩኒ ሁኑ ማጅርቱት ሁኑ መቀበንት ፈየደመኒ አናማ አልহামዱሊላህ ዋና ረጉዳን ፈያዳ ኦሶ ቢያበው ባደ ሩማጋፍ ዱራኒ ቢየደለ ኦሶ ቢያበው ባደ የደኒ ጋፋ ገመት ሶ ቢያበው ባደ ማለቀ ሆጀደ ገለንሰን ከቢያ ከሰት ፊቴ መተበ በሸነና የደ ማል ጀደ ከቢያ ከሰ ፊቴ ከአጂ ደበኒ ቢያ ከነ ዱፌን ኦኬ ልቡ ቢያ ከነ ዱፌን አማስተረ ደበ ሀጋስ ጅሩ ዩ ከን ከራማናት ትበለስ ከማል ጎደ ከኒኖ ሰው ወሪ ቀበቲ ቢያ ከሰ ተከ በርባደ ትንጀራቹን ይደንዳ ዋንተ ከተከ ትንጎራቹን ይደንዳ አከናማ ሰንዴ ድሮበ ወርኩቱ ባዶ ዮ ቶፍታ ወይ ጅራቴ ወይ ጅራቴ ትንጀራቹን ይደንዳ ዋንጀ ኡቱ ዩና ከሰ ጅራቤታ አተው ነምኒ ገገሩ በከተኮ ጌቴ ከመጌት ሰን ከማርካ ቀብዱሰን ይረት ከተደብ ጋፖ ሰንታኔ ከማሆንድረ ከንከይሩት ያዶ በርባቺ ሳላይ ጫፊ አተው ገሩሳን እንደ ወዶ አከሲት ዋን ጋሪ ረዳበተን ነከፊየቲ ሄዱነት የተለቁ በዱበቹዳፍ ባይደስና ይላ ረቢ ዋን ጋሪ ረሳና አባና ኮቦሌየን ኪያት ተነማያዱ ከሰና መቶ ጋረቢ ሙጫማማ ከና ወላሂ ዮካ አብዲ መካና ዩጅቱዳ ዌልካም አብዲ መካና ዩጅቱዳ ከረብነት ያርጉ
annama ufii Portugali jadiin naan jedha baras jala taa'ee Portugali jadiin. Wallaa dhugama jedhamu bara annama ufii kiyyaa beela bulee namaaf waan gaarii yaadu. So namni haa qabaatee aftaamiif ta'ee namni waan gaarii argatee hin jedhe hedduu natti tola hangama kootiin. Wallahi wanti guddaan namoota keessi kebeeta waan namaa godhuu miti kan nama guddisu haadha faatee yeroo amma nama waan keerii si yaadu yoo akkana si arge maashaallah siin jedhu yoo ati argatte alhamdulillah isiin bar nama akkanaati hojjattee argatte akka feetu argadhu ati waa jijjiiramtee arge alhamdulillah namni kun bar akkas ture akkana ta'e nama akkasiiti ka barbaachisu ka keerii si yaadu malee ka guddataa jirus baay'inaan yoo argine sanu wallahi ati keerii namaa yaadde jechuun rabbi namootu si waan gaarii sii godha ani sitti hima sammuu keeti bakka keessa keeti ka waa sii godhu malee ani bari hiriyoonni tiyya jiran anadda jireenya gaarii jiraachuu danda'a mana gaarii qaba makiinaa gaarii qaba ijoollee tiyya bakka bareedatti barsiisa jireenya kiyya jijjiiramee jira ijoolleen ani wajjin guddadhe amootu bakka kana hin gahin baay'ee jira laalee alhamdulillah jedha yeroo baay'ee waan xiqqoo gabdu sanitti ammoo alhamdulillah yoo jette rabbii waan guddaa sii godha ani waan xiqqishuu argadde waan saniin alhamdulillah yoo namni tokko argate moo ebalu argate alhamdulillah osoo ebalu waan kana dalage ani dalaguu hin danda'u yoo jettee nama ka yaaddu taate rabbii namootu si guddisa beekaa sanumatu si laakkaa kee amma mallaqaan godhuu miti keerii namaa yaaduu santuuyyuu si guddisa keerii namaa yaaduu santuuyyuu bakka wayii si keessaa dhafaate ati eenyumaayyuu ol taatee ijoollee atmee of duuba deebiitiniin anadda bakka tokko hin geenne ani waan goone hadda biyya baqaa jettee yaadda mee ijoollee ati wajjin dhalatte biyyatti wajjin dhalatte tasii gadi jiraattu kumaatama san yaadaddu ammootu yoo jara laaltu ammootu hadda jireenni ati jiraattu hadda nama maratti hadda faa haati faatee rakkatte yoo ta'e namni sirraa nafuuban nama qabda yoo xiqqaate si galee keerii yaaduu keessantuuyyuu hadda asiin si gahe kanaaf wanti ati yaaduu qabdu mallaqan qabu osoo hin ta'in namaaf ebalu waa godhuu hin dandeenye osoo hin ta'in ebalu abdii nama hadda wal barte iti waggaa jaas wal beetu jechuudha wal barte wal ijjiin hin dhalanne garuu akka obboleessa keetiitti yeroo yaadduuf rabbiin ammoo siif waan baay'ee qaba si galee kanaaf keerii yaaduun keessantu hadda kanaan si gahe meeqatu jira ka bishaanitti si biraa dhabame hiriyoota ta'e ta'anii hadda wanta mana namaa keessa ta'anii rakkatan meeqatu jira ta biyyatti dhalanii wajjin daa'ima sanii wajjin rakkatan meeqatu jira hadda darajaan ati jirtu kan achii baatee beekamtee asirratti namni marti si jaalatee ka waan hin taane sirratti barreessuu fi wanti xiqqoo kana yaadin ummata si jaalatu hadda haati faatee waa taate osoo jedhee namni tokkichi sirraa nafu an akka yaadutti jechuudha jaalala kana hunda maaltu sii kenne rabbi sii kenne waan darajaa keetiin bitattee miti maaliif keerii waan namaa yaadduuf rabbillee keerii si yaada waan ta'e keerii mucaa karaa yaadu yookaan oromoo hundaafuu yaadu si qarqaara malee waan si wannoo jedhuu miti anaaf si maaltu walitti nu fide yaadattaan sirritti ka walitti nu fide mucatti dhukkubsattisan si galee sababa keetiin wannoo jedheeti kanaaf yeroo hunda keerii namaa yoo yaaddu rabbiin illee siif keerii si yaada jechuu barbaadeeti wallahi si jaaladha ani si kabajaa si jaaladha maal siin jedha akka namatti itti fufi garuu abdii fi waa'ee gumaa kana sirritti itti yaadi maaliif ijoolleen tun waliin nyaatti waliin duydi halkan keessa wal dhiitti beeyda yeroo tokko waasitti waadamaa ta'e dhagaye hiriyoota lama artistoota maqaan dha'uu barbaachisaa miti artistiin tokko nama jaalate an walitti dhufa artistoota kanneen namoota gurguddaa kana nama hundaan walitti dhufa MBKs walitti kalaayas waan ta'eef jechuudha waluma ka'ee namni kun artistii tokko duraan jaalatee jira kabiraa ammoo jaalata dubartii mataa isiin hin jirtu bishooftuu koonsartii ture waamamanii dhufan waamamanii dhufanii sireen dhabamee magaalaan guutuudha nama garii ati fuudhii gali naan jedhan eenyu faa fuudhee gali si fakkaate eenyu taadaamaa jirtu tana ijoollee dubartoota maal fuudhee galee warri dhiiraallee mana hiriyaa kennaa takkatti namoonni lama sadii nama jaha ta'anii isin kilaasii takka qabdani dhaqa yoo dhaqan warri dubartii
dubartii wal jalaa fudhate sun mana san keessa waliin achi buluu dhaqan. Tokko ala dhaabatee sigaaraa harkisa jettee natti hiriyaate maal jenna nama raadaan sodaadde. Nama raadaan sodaadde ammana kana keessa hin buluu jedha kunillee. Kasiree irra namni sun ol ka'ee dhaabate kun alaa sigaaraa harkisa hin jiru maal inni jenna abjuu arge maal jenna kan inni billaa wal lakka. No, Kun ala sigaaraa harkisaa bar'aare maal argiteenna kan inni wannoon irra kaa'u argee billaa wanna irra kaa'u argee jedhee akkasaan ani ijoollee tanii nama shakkaa jira beekta. anama wannan sodaadhu waan akkasii sodaata jedhee guumaan sodaadhu maaliifuu jennaan tokkoffaa dukkanallee argeera beelallee argeera dheebullee argeera gaddaddoo rakkoollee argeera cinqiillee argeera. Nutu cinqii arge yoo eessatti arge cinqii? Daa'imaa waggaaf ji'a saddeet keessa mana haadha isaa wayii keessa hidhamee jedhamu. Hallisimaa nutu gaafa bishooftu hidhamellee damee lamatu asii bishooftu itti deddeebi'aa ture. Zanaa jedhee dabarse homaa rakkoo wayiituun argin. Gaafa Jawaarii wajjin hidhame namni firiijii mana hidhaa keessa galeef jira. Homaa rakkoon argine mucaan kun daa'ima saniiruu ittiin dhagaamu yeroo hidhame sanitti dhiisi. Hawaan meeqa argee biyyatti gale abdiidha. Karakkoollee arge abdiidha. Ana mana jamu gaafa ambiyya galee biyyarraa anaa deebuu heddu. Isaa fi Arafaatiin beellama qabanii waamanii hidhanii dhaga'e. Arafaatiin akka kaleessaa soodaree hojii oolle nama hedduun gara nama 5 soodaree deemnee soodaree hojii oolle akka kaleessu galgala galle akka engaddaa deemnee Adaamaa bullee galgaltii galle soodaree oolle galgaltii galle waan nuti jechuudha Finfinnee. Kazaa borumtaa beellama qabaa dhageenne makiinaa isaatiin deemne. Borumtaa san mana hidhaatti deebisanii. Wahinna rifadhe seetaa. Ammoo laal Arafaatiin ni beekame Arafaatiin caalii sa'aatiin sanuu kan rifadhe guumaaf rifadhe. Waan ijoollee dhabash. Lamaan ijoollee masafara tokkootiinu lamaaniinuu maatii wal beena warra wal beena maatii tokko firasi garuu amma koo amma kamtu caalaa miidhame takka biyyaan baatiin miidhamee mana hidhaa ture sunoo biyya isaatii miti kan namni sakkaafan. Oma fedhellee ta'e hin jedhe ka anaaf jecha waan giliddoon qabdu argeessanii ka miidhame. Kanaafuu isa laataa